Teleća koljenica. Znači teleća koljenica koju pripremamo znači, više od 15 sati. Prvo je radimo u suviju, znači u suviju 15 sati, onda idemo zapeć. Znači teleća koljenica za 2 osobe, evo to je znači naš jedan mesnati specijalitet. Imamo svinjsku koljenicu, imamo teleću i jajeće koljenice. Teleće obraze, rolovanu teletinu, znači što se tiče mesa, malo smo prilagodili ovom podnevlju, znači da ima baš ono, da ne bude čisto miješano meso, nego da imamo nešto posebno. Tako da je teleća koljenica top. Riblja plata za 2 osobe, to ste isto vidjeli, znači imamo od šarana, soma, smuđa, pljeskavice koji sami radimo, žablji kraci, tako da čovjek kad dođe da može probati sve. Znači od 3 vrste ribe na 3-4 različita načina pripreme, tako da doživljaj, kako je rekla gospođa. Za 6 mjeseci je jedno od najboljih iskustva u Baranji. Ja mislim, vi ste razlog doći u Baranju. Hvala, drago mi je to čuti. Divno iskustvo.